Penembakan terjadi di masjid terbesar di San Diego, California, Amerika Serikat. 5 orang tewas termasuk 2 orang pelaku penembakan. Suasana di sekitar Islamic Center San Diego pada Senin siang mencekam. 2 remaja pria melepaskan tembakan di sekitar area masjid. Puluhan polisi dikerahkan ke lokasi dan menemukan 3 korban tewas. Tak lama kemudian, polisi menemukan jasad 2 remaja laki-laki di dalam kendaraan. Diduga, 2 jasad ini merupakan pelaku penembakan yang bunuh diri usai beraksi. Arrived on scene, they came across, in some form or fashion, 3 deceased individuals, victims. One was a security guard at the center. A couple blocks away from there, we also received a call where a community member reported our 2 suspects in a vehicle, and it appeared they had gunshot wounds. And upon our arrival, we determined they were deceased. Penghormatan diberikan kepada petugas keamanan bernama Amin Abdullah yang tewas dalam tragedi penembakan ini. Amin Abdullah tewas saat menghadapi para penembak. Tindakan heroiknya dengan mengunci pintu-pintu masjid telah menyelamatkan banyak nyawa, termasuk 140 anak di sekolah. Center to pray, he stands at the gate protecting our backs. If it was not for what he did, the shooters would have very easy access to every single classroom. And the crime would be something extremely horrible. We are so grateful for our martyr, Amin Abdullah. Polisi dan FBI tengah menyelidiki penyerangan ini dan motif di balik penembakan yang dilakukan 2 remaja di Islamic Center San Diego.